uyu munyabwina Faso ni rutahizamu ukomeye cyane, dore ko n'ikipe yakiniraga yaramaze gutsindamo ibitego 22 mu mikino 23. Ni ukuvuga ngo uyu rutahizamu ikipe APR igiye kuba imanukana hano i Nyarugenge, abantu baratangara cyane, dore ko kuva mu kwezi gushize nubwo nibwo yatangiye gukina gukinira nyine club muri Club Stella ya Cote d'Ivoire, nabwo abantu benshi bagiye bamushidikanywaho cyane, ariko kumushidikanywaho cyane ntabwo ari ubuswa bwe, ahubwo reka nongere mbahe ikaze nk'uko bisanzwe ni Serveriye Channel n'Ibyiza TV. uyu munsi ikipe ya APR FC yamaze kuba isezerera abakinnyi bagera muri 5. Ni breaking news. Yamaze kuba isezerera abakinnyi bagera muri 5, ni breaking news. Ariko se nanone ko yamaze kuba yinjiza abandi bagera kuri 2. rutahizamu ukomeye cyane, aramubabwiye, rutahizamu ukomeye cyane rwose guturuka muri Burkina Faso. Breaking news, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kuba isezerera abandi bakinnyi bagera muri 5. uraza kubumva, reka dukomeze kugendana akantu ku kandi. Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira Ibyiza TV uko bisanzwe ni Serveriye. Ni ukuvuga ngo ikipe ya APR FC amakuru avugamo ni breaking news tubazaniye muri iki gitondo. Amakuru avuga mu ikipe ya APR FC ni uko ikipe ya APR FC yamaze kuba ijyana ibiganiro na rutahizamu ukomeye cyane, ariko siko yamaze kuba inasohora abakinnyi bakomeye cyane. APR FC yamaze kuba yirukana, tuzi ko abaje ari ibikomerezwa, bakaba batarigeze babona umwanya wo gukina. Reka dukomeze kugendana step by step, muze kunkurikira kugeza iyi video irangiye. Ni amakuru atariho ivumbi, ni amakuru yizewe bazaniye kumva, kuko ikipe ya APR yamaze kuba ibasezerera pe bidasubirwaho, ndetse ndaje nkunguhe n'abamaze kuba babona, ndaje mbe nguha n'abamaze kubona urupapuro rubasezerera. Ni ukuvuga ngo kamanzi mbanyuriremo bamwe mu bakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze kuba isezerera. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kuba isezerera abakinnyi bagera muri 5. ariko reka duhere mu ikipe ya APR FC guys. Ndabizi n'ubundi mwebwe mukunda ikipe ya APR FC, bafana b'ikipe ya APR FC, nimuze mutere agatebe mwicare tuganire rwose, ariko mbasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana no mu yandi makuru y'ubuze kwa uploadinga kuri YouTube, kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Ikipe ya APR FC yamaze kuba isezerera abakinnyi bakomeye cyane, dore yuko aba bakinnyi ikipe ya APR FC yamaze kuba isezerera ni abakinnyi baje tubitezeho byinshi, rwose. Ni abakinnyi baje tubitezeho byinshi, ariko nyine niko bigenda. Gusa uko irimo kubasezerera ni nako irimo kugenda yinjiza abakinnyi rutahizamu bakomeye cyane. Ikipe ya APR FC ku ikubitiro yaje kuba yandikira umuntu wa mbere, bamwita, hari umunyamakuru mugenzi wanjye, sinzi ukuntu nyine ajya amuvuga ngo ni Bodo Tidebere, niwe ugikunda kubivuga gutyo. Ni umusore bakunze kwita Tidebere Johnson Nobodo. uwo musore yamaze kuba asezererwa mu ikipe ya APR FC, ndetse nta nubwo azigera yongera no kugaragara mu myitozo ya ikipe ya APR FC. Aya makuru tubaha ni amakuru yizewe, nubwo yakongera kugaragara mu myitozo ya ikipe ya APR, ariko mbabwire ko ntabwo azakinira ikipe ya APR FC, kuko APR FC irashaka gukina, irashaka kugura abakinnyi bakomeye cyane. Ndetse mbere na mbere dushimira ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC, dore ko ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC ntako butagiye bugira. Ariko se
ko APRFC nibajya hari amakuru yaranciyeho tu nigeze mbabwira ko ekipe ya APRFC yamaze kuba tumizaho bisi y'akataraboneka, bisi y'akasamutwe, bisi y'akasamutwe rwose. Tumenyereye ko muri za 2004 aribwo APRFC yagenderaga muri bisi y'akasamutwe, ariko se ko nanone APRFC igiye kuba yamaze kubitumizaho bisi nanone. APRFC yagendaga mu bisi binini nyine bya RDF, dore no kuri Derby ho yaje mu tubisi dutoya nyine nabwo twa RDF. Ubu yamaze kuba itumizaho bisi ikomeye cyane nini nziza rwose. Iriya uzagende mu bihugu bya Tanzania, muri biriya bihugu bya Tanzania za Dar es Salaam, mw'iyo mijyi nyine ubaza uti ikipe APRFC niki muyizi, bazakubwira ko mu mwaka wa 2004 ekipe ya APRFC nta kindi kintu bayizeho kirenze, yego yaranahondaguraga ekipe izo za Yanga zarahanganaga, ariko yagendaga muri bisi, indege yo ku butaka. Reka twikomereze, nari maze kubabwira ko ubwo Chidiebere Johnson Obodo yamaze kuba agenda. Uwa kabiri bamwita Godwin Odibo nawe yamaze kuba asezererwa mu ikipe ya APRFC. Uwa gatatu ni Mamadusi nubwo mufite amakuru menshi agiye atandukanye amuganisha mu yandi ma ekipe, niwe nzajya nyabaha, dore ko namaze kubana nabaha amakuru agiye atandukanye kuri Mamadusi. Undi mukinnyi ni uwo wita Richmond Lamptey. Abantu benshi bati Lamptey nasi iyo babaha umwanya bakagumya bakigaragaza mu ikipe ya APRFC, wenda ko umutoza wa ekipe hari igihe APRFC yazana undi mutoza bakaba babona umwanya wo gukina tukababonera aho ngaho. Ntabwo tuzi impamvu ekipe ya APRFC yaba yahisemo gutyo. Ndabona hari umukunzi wanjye wanyandikiye ngo Mamadusi ndetse na Lamptey iyo babaha akanya bakigaragaza. Umva rero nkubwire inshuti yanjye, kuvuga ngo Mamadusi na Lamptey ngo kubaha akanya nyine, ubwo birashobora ikintu kigaragaza ko ekipe APRFC ishobora kuba igiye kumanura izindi miriro zikomeye cyane nyine zibarenze. Ariko se utumva ekipe APRFC irimo gusohora mukagira ngo ntiri kwinjiza? APRFC irimo kwinjiza abakinnyi bakomeye cyane b'imiriro, dore ko ku ruhande rwa Mugisha Gilbert murabizi ko nubwo harimo kugenda yatanze assist z'ubundi ikavamo n'igitego, ariko nyine murabizi ko nta bitego bya Gilbert mu iki gihe. Niyo mpamvu ekipe APRFC isabwa kugura abandi bakinnyi babiri ku ruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso bakomeye kujya nyine bajye batakira ekipe APRFC. Murabizi ko reka tugire kuri breaking news. Nshuti Innocent twababwiye ko yamaze kuba arangizanya na ekipe ya APRFC, bivuze ngo yamaze kuba isinyira amezi 6 izo itaha niyo agiye kuzaba akina. Ariko APRFC irashaka gutinyisha undi rutahizamu ekipe ya APRFC igomba kuba ihanganiye umwanya na Nshuti Innocent. Irashaka kugunda rutahizamu ukomeye cyane w'umunyaburkina Faso ugomba guhanganira umwanya na Nshuti Innocent. Ariko none bagiye kubabwira undi mukinnyi ekipe ya APRFC yamaze kuba isezerera Nigeria bamwita Victor Mbawoma Chukwemeka, nubwo ari top scorer mu mwaka washize. Murabizi ko ubuho yamaze kuba ni indembe, imvune za buri munsi, nijyagire mu kibuga niwajyana robo. Umukino wa mbere Dajkonovic yatoje APRFC yashizemo uwo bita Mbawoma. Murabizi ko nyine ekipe ya APRFC yatangiye iri gukinisha nyine Dajkonovic, murabizi ko yatangiye akinisha nyine ekipe Thierry Foroge yarasanzwe anakinisha maze Mbawoma Thierry Foroge yareba Mbawoma ariko nguyu mukinnyi yanasize mu kibuga ni robo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo biba byoroshye. Mbawoma yamaze kuba nawe yamaze kuba kwitahira rwose, yasezerewe. Uyu mukinnyi w'umunyaburkina Faso ni rutahizamu ukomeye cyane. Nababwiye ko ari breaking news. Kuva
uyu mukinnyi ni ukuvuga ngo ni umukinnyi ufite imyaka 22 yakiniye mu cyiciro cya gatatu mu Bufaransa. Ubu ari gukina muri Cote d'Ivoire mu ikipe ya Club Stella. Ni ukuvuga ngo rero ni ikipe yanyuzemo na Cristiano Ronaldo, ariko sinzi navuga ngo kuva mu kwezi gushize nibwo yatangiye gukina nyine muri Club Stella ya Cote d'Ivoire. Ntabwo nyine arakira neza, dore ko yaramaze n'iminsi mu mvune. Nyine yaramaze uwo mukinnyi, uwo rutahizamu ikipe APR FC, icyo namubabwiraho njye ngomba kubabwiza ukuri, yaramaze ntabwo nababwira ngo nagatangaza, kuko yaramaze imyaka 2 mu mvune ikomeye mu ivi nyine. Ntiyigeze nyine abona umwanya wo gukina uhagije, ariko tubibutse ko yakinnye no mu Bubiligi icyiciro cya gatatu nabwo. Ubwo rero ubu ngubu yari ari gukiruka, kuko kuva mu kwezi gushize nibwo yatangiye gukina muri Club Stella ya Cote d'Ivoire. Ntabwo arakira neza, ariko nyine umukinnyi ukomeye cyane pe, umukinnyi ukomeye cyane. ngira ngo abarimo kugenda mukurikirana iyi video murimo kugenda mumubona kabisa. I love you so much, ndabakunda cyane, mukomeze kugendana nanjye step by step nk'uko bisanzwe. Ni sereveriye rwose, mukomeze kugenda mukora subscribe, ndabakunda cyane.